la fatu sina utama itala tele tala no le ano fale le matou case ai na si vaenga o ke kangoi oko mai na o mawale le tala o lai apa lai ia le ngari ile ma le lo ia le misio squash ia la utangi fa le ngai na la utangi ona o le mafuanga e tau fa nga mai le jurisdiction fa pe mai o le fasili lai lo mafu fa do wingo la utala o fa yatu oi o le ale me la ngau e fa le ngai ngare case o le nga lua kalie ma lua fa ya upuia ata mo mai ale to o le ala me la do ye ke lua ka mo fa le lua lo ia e fa le ngai ngala ukangi e fa le ngai ngai le o le ala le su e ala mi o kongu a o fe ala la mi o kongu le ko ke pepese mai ai tato wo su e la mi o tonu pe fai au se kalia pe fai New Zealand pe fai i Lucia masia mangi e fai i le ngangana Samoa o le ke kau fa le anga i le ngangana Samoa e kere o ngangu oi lo winga la le fai to e fia deli e lau mai mea ia ma lau mai mea ia mana tuala le la o kangi wo suwa oi o ko ma e o atu ale su ia te o to uma le wo kai mo si vai ngasia ona o to tala ye to te lau mai ia te au la na wo le to vai la avil fa masingonga e su e nga awala ko ke feka nisi e fa ale au nga inga la ukangi o nga ole mea nga fa yai ma no that's not the point. The point is, so e mai ko fa maunga. Po fele me sa wai kalanga o le ai lo me mei manga. O so e mai fa maunga lela na le te fai tuai. Tato wo fai tato case. Le o ta pena uma la wi pito. O ka penga even o me le ka ka le o fai DNA. And that's for the court. Le na fa fitaitele na matua i o talo sanga mo loto atoa i la u loia ia e makua i fi ngau lava inga ia awang i fai se ruling fa pea e molo au ai ma fa le nga inga la ukangi ai le se i o mai ka ko su ela melia nga ele se mela ala inga fia le lo fai vai lau DNA le la ka ko su el melia Lala mela ko kangkang yai ma ko fa kanga fa mai ele esele ele ama ya fuar kula fo wa Samoa ma me o male ai no ai to mo bele winga le ato na le ala o ko la langa ko la o ngor ko filosofi de mongeoso la mai ele le ala o wa apiriki ai o ifo inga o ai o makanga ka even e inisi o ainga le o public am o fa o ye ngisi o lo ainga o ko karkalango i kuam fa le anga kuam ba a mai ngo kanga ko ka ui fo la ko ngo ko o ave langa le e ngo e ke o far pui ai nga o rua e oi anga ye kanga ngo fika o ku ta o fu po even po nge ko fa fingi po nge uso I would love to see them ir kai mi ko ke ia ir ka kom ka up o su enga ko nga o le mi ko ngule o ke fa kuai ya le fo ke fa mo video ya o le kangaka le wo fa I been over yet one thing at a time e o ya ki o le mo wake o le morio I have all the videos o meia ai se ka ko kilo se ka ko kilo se mako su e mo mako wa mi ko mare ngari dia ya le winga la le no fa matala le melia kai peila nga le relate ile melia le ali mongi le ai le se su e ngo ja mi ko o il fa masingonga ma o la ka kalo fo ile la o vionga fa masingo la ka kalo ale a failo o le asu ele ami ko awala ngi fayangi ko inga ruling e ka ai fa falai masa sa o ile ngari ile le nga ole faile nga ngana Samoa e mala mai lo ka mai mala mai lo ki nga ele o fenga ngui
o upu fa Samoa a kaya lo vai makua e o lo fai ai kinga ele fa bela a sau se ka ko ruling ole a fa le nga inga nga saula ia cover ki nga o fai ai o lo a inga mo makua o nga o kala ia fai mai ele fai nga control mai o ko ia wa ko e fai un o meia asiaka a se ile le famsingo ka ko vai le ango Samoa la fa ngela mo kwa fai ka fa le la na tonua ele se ka mai case le le wa o makua yo ku malosi ya ma o te mo mia o male lango le ke le fa ko se siku ka ko ku fa ka sir case le ngai le nga le ko fa ya le ko usau lunga le ko usau e makua isa ili ai fo ilanga o fia pe no fa yatu e siri lo u a fa fonga mai fo ia le fionga ka mai kai fa msingo ma me uma lenga o lai fai lenga ngana Samoa e le se mela ma ko wo ye fai ni sunga fa pe ngai i Australia ma fai ngai usila lenga o ku o papa langi ku ngai ia te ula ia o Samoa sa ili ia le mela ya lai fai ngana Samoa lenga o lai fai lenga ngana Samoa o lenga ngana Samoa e le se jurisdiction e fai ile ngana Samoa anga fenga ngui e fe lolo la e fai ngoi oi papa lang Yesu e kota fai Australia pe fai ngi yes e fa ale ko ya dia fa ale ko nguro mele la ko vai ele ko fai ko controlling social media ai le ka penga mai o le ngale ile oi fo le wo fai atu le ai publicly o ko fo yo ai nga ia ko ke la lafi ku o mele I'm coming for you le wo fai ku sawa o tau a inga pe ka ke uso pe ka ke kuofinge ai a fai o oe pe ka ke anti pe ka ke anko po le lava a o oe le ke ku ole me le I'm coming for you e uma le ngari ile ai a manga mo mai ro ngoi ku meia o ke le malo e ke ko fu far pui pui ke ya le o fai atu le o ia e ka penga le I have done everything my ave foi ninguém ngoa ya ko fa ko sa ukala le ko va ko sa ukala i le fionga tamai tai loia afka kele ya langa kele upu nga fa ukala ai fa daily ya tawa o umana mato to swala pule mato to tala no le mato au mai le fatu a to le fionga tamai tai loia ya leone po le fionga ya mangele fa be mai asiata au mai lo fa to tuanga le ngai le mama ya ko inga cases fa pea e le mama e mafainga kupu ya o e kupu ya o kai e kupu le skanga kai le siaso a le fa ka o ko ala le ala fu o mele le na pa wala le ola ukakalo pa wala le ola ukakalo ka penga mai a ko fa maunga e sa o sa fa na uso unisi ya ta pena mai ka penga mai ka penga le mai lua fa momonga ka penga mai le aso o le fale mai o mea uma o yaingi ko evidence o mea lewa o tapena ina le DNA ma mea uma pai mea le kaunga le ataua ai penga o fayaku a o kaukala le fa maongi e kaunga o fa muamua le mea lea o ngoro kou langa pea ia lela ka ko alu lo iai la foi la le karsanga le Samoa le kula fongo mai e kia iro fa per fa ngora o keisle o ke le mapu i me ya to ora ko kala fa ko ma kwa be besi Samoa ka ko me fa ngi nga wala nga la solo mai ka punge mele ya ba ka kwa fa ma singo le fa la ngome uma nga ko wa a fai o leanga lo kaisia kulowa ngalo kaisia ka mo king fai popo skam seu ya malele o malele langa fai ai ya Australia nga fai ai va ku malele lo kai Samoa o nga ya e fai mai Australia o le ala mela ale fai fe Australia va ku Samoa lo ka fe Australia va ku Samoa fo mai ele a ola uka kalo le va au kalo nga o ko media ye to te observa ma o to uma ye to te fie tustusi ma me uma ya o ifo ai kusi piko kasir ma ko case o ifo tusi pitasi na o si o hata tua ya o to uma to o ifo kusi mai me mo il ka ko case le
a ko fia li poki kala ngole issue na pa wale mele to te o mai tusi mai o le to mana na o te alwa tu Samoa na pa wana o a ule kangi fa mole mole o a ule kangi o a ue onga su po fia la le me la ia la uno ia Samoa fai mala uliko representative e so ele ya mangi mea vilano le la ngai o a ue fai aku ai ku ko manga le yo le sikanga ka le sikanga ka ngai ali fo langa o ia e onga kala o ia la li fo fea ngai o mela ai o ko pon ai pa wana le mea mai na mau tau le tau te o mai a e tau te tusi mai wa fo e le anga o tau loto pa wale le mea le tau te nau mai i avaku au se fai ngi mo rianga mangura le fa ke a e se le o a mi o pi o karpe pelo lai to tonu ya la wa ko ma o e kai fo o mo le ku le po e kin fo popo e ngo fo sa bo fa pe wa so fa msi o como fai a coisa é para ele foco a rusa for famasingo e foco a ngai o fesa ia li mongi o fesa ia longor kai milenga lawa ngai ungo meia fenga ia yes nga kar kai milenga ko fai mori ma ai nga ko nga appear kai minga nga sen ma fai le sentence o le unga nga lawa le ala tala le kai no fai atu ia ta pena o ifo o ko de apuloku a fonga mai la kala le wo fa ki oi o te le fia faia se defamation ke le o ingei ela o fa te oi le ngai le malie te le lo loto le fa ngor fa sala ngai nei ai se ta pena le le tua meia mo Samoa tu la ngai le case le ya ai ka ki ele le o la utala le o te faia tu ya oi o la te talo ile tua ile leile ta fi tau ilu mo fa masino ngai tu la ngome fa pea e te ala a yengi au mau meia o ma a o kango e fai atu sa utala pe a uafe personally atawa let me say this ai o ke fa maru lu ko fo inga ya upa anga fa fe nga mai se uafe kasi ma se vai la ko mai kala le a fai o te watu nei le tino mata tau lau le kingo e mo i uma me yo ke la wai oko ai le ai ma se me mo yo me ngai ko ke ko ya o le ale wingo la utala a o fa ya tu e ke ngoi kangaka a o fa ya ko e ke ngoi e ke ai ngoi e yai pinge fa mau o le ya ke au risiki o me ai va ko lisi lunga fonoti o me fo na le ya te mato o me o mana e me nga e ngoi ya kupia kangaka ngai e sola i me le pongi e ala ko foi fai ai o ma lepe ai le pattern lenga fai o i me le pone au stadi o le ke ngofo o manga me a fai o te fai atu e te ngaoi e mongi e ke ngaoi e makua le eisi se o la ukala le faku e ke ai ngaoi mai fea a fai o ke fai aku e ke ngaoi mai fea lai ko fo email lo Christchurch fa fonga mai le winga la utala le te fai atu tato woi me ta opine fa mau o to wo personal a faila o ke fai aku mai fea ke ngaoi o le fako au sau mai Christchurch anafi o le lisi le ngo sau ma o mai la loi kanga papa ya pomu la lu o se tasi o li o la ya o ngai la wa o nga Samoa e oi le pa ila pomu le ngai so la euskari le kongiar ku perkama male ano ai tangata ila lo o mai fo ia ja report yo au tangata foi le nga e mai Samoa fa yo pisingisi pe yo fenga fa pang ka ngaka so a faila fa ya tu sa utala e sa ka ko me mai ai mafi a fai o te fai atu na tuli ese o ele ekalesia ma pa ulo foi fe au ngor kinkiki I have proof ko kiki ko ekalesia umai singi Mount Druitt na matu tala no ta uma mayale mel na le sau lo ko rua kangi ru mo ekalesia e sao wa e fia ir ka mai mamoe ai le haru mamoe sao fa ke ai lo mo ru mo ekalesia a fai o ke fai aku i menga ai a fai ka ko cases wa le ro fa tu o la lu ile ya o ko o la su o me o ke fai aku
o su o ke ka kingo a ko ele ma fai over my dead body ko ke le ma fai ko o su asia a waile o fie mango for fa masingo de me mori ma ya tu le mea o le mori ma o sa va dia o le mele ye kangaka o le kuai nga fia o ko fa masingo ai kumu ku au sa va dia la nga le ngale mfeng ko o su ya ala le wa le ala wa fia ile ngari ile a fai e malolo ngutu ile tūlanga o lo fia lau pona ma lo fai tala fatu ia e lava ka kali fo i puapua ngai o ia te oi lau kalaranga